Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Kisamla puli ke skul ba North Eastern Hills University. Wat hadin ke jingkan jo bala pala jaga henrup ho kun tatam jong ke jing sha changan henry gidang yai pen e bai triang. Banyak hun hadu bo Vice Chancellor jong ke skul ba Professor PS Shukla Unihar Shukino. Hapreng jong kami la sakhi bagi samla puli ke shong sa ding bro shimi Ahmad gani ke office. Hadian bagi la berngem men sha jingen hadu bagi bor bahalo jong ni ke skul ba kinda pun urlong yaki. Halor kani lai iru bo President barang ba jong ke seng kisamla puli KSU henen gamir ke nyau terik lai wieng. Ulawan cengani ke jaka ba shong sha takhan kini kisamla puli ke skul ba haringka ke jing senran ki weiru. Hawe kran bu samla sandi sotun boleh President jong ni husu ulai thu ba jing ki ke jong ki kamde na benta jong ki hen lai gade ya kalawai kisamla puli ke ni ke skul ba. Namar kumba kalong hakipur ba menchwa ke ni ke skul ba kadan hakadan ke ba arpho hen lementa syaka kerdan ke ba shispatam. Kumta wala penpa bakin yakun bai hadu bau new VC unda hiar chuki shisendan. Pelatih mentah kalau ada kami ke balai, agak nilai syong lah macam rupo pentah kanti, agak langut ki dekat ki jengi lah poi lah berak nak sya hospital, agak kila stom jur menek sini, dia nak kalian kejengi hingi sengukya, terau ni ni lah dan kata kejing bitar agak mana dan ki balawan banyak keren barang ben support ini keban kalian jungiru nila pediang nai penman ki larung support but ngam tip ki kejing keren but visi nak kalian kejungi macam tip nai shumi pedba sebar buat kunjuk kila squad yewe rebro samla puli akba ki kwa ban ajing shai na kalian kejungki banang ba utau visi uka ban fulfill kita jing dawa jengi nai kum bangila pentip nak support hakini gilat patai khubor ila penbara ba ila ai kata deadline yu stay kunti banang ban pendap kita jing dawa dai nak kalian jungu amshim la ken snap ingi amshim la shim kya kata kejing keren jungi hak por ki balale dai menta ulas tu ba amdan chu ta kacaka bale ba un lech nishno ula kwa ban pendap kita jing dawa jungi dai nak kalian jungi nak por ngi jutho sti ye kita jing dawa jungi dai nak kalian jugu amshim la shim ganu ka kalinti ban shim kya ye kesur jungi samla puli kunik skul ba di nak kalian jungi hi mene keladan kita kejing bitar haba por bengilit rak ni kita kejing dua kamshim lasngap dari mentah galawan kita ki bruk muncuang nabar ula kwa ban compromise dari kum tip IP menen bad menen sengiru ula kwa banyak keren banyak penduk ban ya keren begini ban pendap kita kejing dua jungi dari amshim laong ban pendap berkhot dari laong pat ba banyak keren kami dari ngan cupen tip anak kopor ni laju ya keren buat nak sport laju ong ban pendap kita jing dawa ndai kita kislong tang hakal air kislong tang kita ki kentien ban long thamulai ngi ndai amchem ladan hisin ru bon pendap kita ki jing actin jung tadau nak kalian ngejungi ru kum ki samla puli jung ni skol ba iwan puli ke ni university tang sistem aslam laisnam sausnam di ndai ngilashim ikani kecikit kli banang ba ni hapakat ikini ki pateng ke mensawan kumbu filai hi kanihu menchua padan hakaranking kaba arpho khatsan handai menta dengi pet kala palat nak sispa kumno kini islam ki mensawan kat nusut kenang her kani university terdau nak kalian kani husu
but jing don dekat juga ki isu ni huinan ngin asyim kini jing senjam ban ong mencakkan dari kumnu mentapat bangin pendam terong hakaba ula kubun nak liang jung un pediang ya kita ki jing dawa jungi hindai por dungi late de kesti bat de jingkran jung nak liang ko jungi syam lalaan pendap kata takrau mentahi nak liang ko jungi ku mengila syam rai ni kwa bet ba un penhiar bet chuai ki berkhan bat kumju nak liang ko jung uru un ai kata resignation tat dah ba lale menta nak liang jungi ngin sa pensange kani hindai dia kabam tahi nang beteng bet buat lah kidan laingut ki dukhat apa dengi jungi ru kilara sa hospital rai nak liang jungi hi kat bengin dang la ngin pen e bet kawai ru ka khubor sigi sa sarkar nak liang ka Meghalaya state juga jela ka jungi kadib shimkya lor kani banta ko maflai hi naduk sistem ki plale nak liang ka niusu bat kumjur ka ki isu ni hunen ki jushim kita ki lenti bat ang banyaki persa UNIVC Hari aduk mentaru syam ladan kena nu kesti na kejingkran na central na state university na state government kata kadai kejingkran no new VC tak tahu nak liang ngajungi ngidap dak kejing sokya bat kumju rung la thok tu kesti ki ba fair president PM bat kumju ki union minister bat kumju ru kini ki CM bat education minister juga ni kejela kejungi tingin pet adu kat no nak liang VC mana lakuan keren pet ka so kini we ki menteri juga ni kecela lenu pat kin ai kata kecing kesan nak liang kejuki sikini samla puli juga ni sekolah ba nak liang kejungi hi kumu pitip ila saksi ko dishti ndai nak liang jungi ngim syam na song than in ya song sat kan bet bat kumjur la da uwan ngin pasa bet ban ngin penramjur bet UNIVC nak liang kejungi hi kumchuang ki phone calls bangayo ki wan nak liang saudang hagaba kibun ki political wing ki balawan ban kersani bawala lawan da diki diki glucose diki ORS diki tiar ki ba pher naduk menen bat kumju menen ka singiru nak liang kejungi ngimdan kanu ban ong ban khang inu ban wan ban ai kata kejing rap jungi nei ke ka ban bita ringi menen kalong ba klamdan kata kejing keren khamdan kata kejing selok ba bat ngi kinong ngilam jong ni husu bat kumju ka KSU nei nak liang jongki kila shulet tung chpo bat keren ka bat UVC habang imtep ke kata kejing keren ru dia nak liang jungi lai keren menen singiru hakaba khamla ban ong ban pendap kita kejing dawa kejungi dia kumnu hakaba kinwan kini ki banabar kinya keren kin pak kubur yu bon pendap kita kijing dawa hakaba nak liang kejungi la pak sting la buk tak lain syam lala ban pendap dia nak liang kejungi ke iba pun bitar kalong ba ki khamsyam la consult bat ni hendai kila syukhat pat ba iwer pat ba bit mana tak daw nak liang kejung aru mana marmar na lalit bat pen senge ya kata jing pas sautu hakaba nak liang kejungi porungi pancik pen sautu umla ban pen sautu bat umla ban ai kata ka karai ka babiang dia kumtahi nak liang kejungi ngemdei ba ong ba ngi khanglat inu handai ngem kwa ban tekala kata ka political issue hani skol ba nihu ni kwa ba kanunu ka issue bangi ra ru kan long bet nak liang ka student ba ngi ki student ki belasim kata jing ngi sotu kat no bangi jinjar kat no kini kisnam balalet tak daw nang ni khmat ru ngi kwa ba la da yuan ban kesan ru ai bikin cuan kesan bikin let rung sport kini keren bat da komnum no bentang ba kajingwan keren ju kini bat uru let se kala ban ai men sim yu tak daw nak liang jungi penramjur bat ong ba maki kini keren bat kini selok bat syate support leki kwa hi bikin kesan let se kila ban wan kini selok bat ngi bat la da mi mu ngilaan penramjur hajuk opor bon keren sop support dia tokom tahi kerwa ke besala dan menum ko na jing rap tu ngi kata jikhang ban ong ban wan ai jing rap tu ngi pli ben pla ban wan kesan ngi ndai inde ban wan ai besiam pat ban ong ba kin kham so shan chu BT put new register ko an chi thu kinjat bana ki balalet ka ba ide bakani ke admission dia kabani kong hi nak liang kejungi ngila thok tak sti ban pelong kata ka professional admission kumu bilatip hakiwi Central University Shabar kan jogani ka jela ki jupelong kum kata professional admission handai kani university kejungi ki abet tad hadu dala pas kini ki fourth semester hangta kin sa pentrek apa kani admission dei nak kata kadau kani ka admission kani ka jing sedang kelas juga ni ki semester ki bathmai ni university ngi kaslam ba kani ka admission process mata usnam ru kaslam kumbashi shibanai steng kanthi
dia donru ijing tengku habis dia berkawi ke department hakba nakal yang kejungi ngeladan kata kejing ekram kita ki profesor sang jong ke department dia nakal yang kejungki ki sngoba amsham ladan kanu nukala dia kilalit uat juni register hakba polik kundu nakal yang kejunki uni register nakal yang uang ba amsham ladan kanu ka kejing tip ya kata kaan kru dia kumno kum uni register ngila pendiang amde bung shu adong bo wan kata background jok army henry amsham ladan kata academic experience nakal yang jung dia donru kuwi kapor habi dia bak admission hi nakal yang jungi ngilik kundu bat ni pa ni kata ordinance dia nakal yang jung amsham lala ban ai dia nakal yang jungi ngila shupa ni kata jing shy verbally re nakal yang jung ke ibu ulakren ngasngo ban lekran ban bangan pensngo ke ibu ong mu kata sing kalong bang open snow hi ba uday na kata army background amshim la dan jingkep tanya kishpang ke academics te kumno kumita ubrio ubala kubur hi na kasuntur la dia ba umdan ni kuno ta academic performance o academic experience un penyat kat kani ka university ka ba ulabat ya kata ka kadan ka ba ar ka ba he do kani university te na kalyang jongi hi ni penramjur habidi ba kani jingtung kam tungjam ru kumbang milai kiren ka pos por kani selection committee ba ong ba uyat kat kum ka rule de tang ki brio ki ba ujiet mo uhi ba undan kata selection committee te kumno ngin pidyang ya kum kata karai ba ushim shiman ban ong banjet ya kata selection committee bat kumju ita ki brio bro ki ba bateri hapo jung te kum tahi na kalyang jungi emde bang show dong namler kum tu hal air ndai kala kadan ben kanu ka benta bangilayo isyam bangilayo ya tengku ak bangilayo lap pelen ba kilong incompetent terdaw na kalyang jungi ngis ngomba kani kala di ke kapor bangin pen kersiu thiak no ya bro kini samla pulie ki ba na kapos ki bawan ujor bangin pen sngo ba menta kala di kapor bangin weng no ikini ban ngin mata no ki brio ki badan dak clear ba ki bala bentre na mata kani ke jela bat kumju kini ke university te kawairu mapan pesno gini patba jo kani ke jela ba ki di banya wan ban kesan lang banong ban nginya kun pesak kawiru kwa ban ong ba kumni samla pule kini skol ba kumngaru ngaladan kini skol ba ndu sam arja pa ala sotho kata ka jing dungsha yingi ki samla pule kini skol pa tarau kum chuong let's say yo ngimla ban patai lut kita jing bakla ibaret balale ni vc handai kibun kita ki jing thombor yingi ki samla pule bat kumju ikini ki try jala ko mucho ang bidi bikinang teaching staff ru tang ki stiru nilayo mention UDR registrar kumjo ki official ba la thung be an hi handai ki bang ki danru ki jajat post ba ngimsim latep danru ki post ki ba hapok ru ba ula shule dan bon na ka post ko te nakal yang jungi ru ngidan ta ka jung smukya banong ba ngin pensgo ru ikibe ba khamtam gini hikai bat kumjo kinang teaching staff ru ba kiden mi bikin kumba pilai hi ka meta but presiden jangan utar kilami kilapan sngau te ni apso na kaliang kini ki teaching staff ru kin mi lang kin pen sngau shubun ki jing e ha ka bang lai shong ni lagi bun sngi kilawan pen sngau ba uni vc lade dan bos sikate e takda bun kini ki patba ni kin hapo kini university kilawan ai ka jing karsan ni na ka pos ko na ru mi shong na ru sngi ni kong hi dia berkunjuk ru ka ngi kwaan ai ka kerbo ka basai ha ka ba kini kilaingot matasi kila lej kila sha admit ka hospital ndai na kalyang kachungki ke ba kikran mena kasi kalong ba ki ong watla ki la trot kila hablin na ka jaka sumar ndai na kalyang kachungki lada anda kilayo kata jingkot na ka hospital kin sawan biang bat kin sa syong biang kata ka jingsakkan kani ka kujuk ka jaka ka bisyong bungi tad da bahadu da kilayo ban ya kata kejing dawa jengi bat penhia university bat kunju tikwe ki officials ki bala shutung akaman ka jong university Kemba pila ihi ya ka jingi ki pengsim mansya tangan kini lasik la lamet kenti umta long kini ki igi jing e bara tang bakta ya ki sapan ro jangkani hu bangi page ba wat iki filter college ro haji muslim pandikir ya ki resort bat ba penlong ki convocation la arsenal kenti umta ba ki klam penlong ki convocation bahkan dia kata amtang ya ka sapan ro ma balai ba ring pai ki colleges ki ba fair ba affiliated ba kan hu kisban watch ba nam sha ki newsu ba kumjo sha ni ki KSU ka ba besgo ya ka ching ba kisem
abai day bat ki jing paslam barmi ekrisan yana kaliang jongi ka ki isu harangkat barkan isu ngila tho ka jing tho sha uisi wa bisngau halar kan ya mat kajing kubisap jukuman bojing thi jong usi ka penlongi bang hiap bachim de ki pak senjam akaba ngila syang ban khangi ki office jung ban bisngau ye kajing dawa jungi re kata kam si so amar se bang hiap bachim de ki pak senjam dak bata bangin hap syak tangan bat kumjuro ba ki para samla jungi ki ba police ki affiliate colleges abang ipet ba kajing slam juki ban yo ya ki professional certificate and ki degree certificate ba ki apply but marwa balai kan ni kalong ba ki thung ya uta USD CDC badi ba ula kumjit la plat ya kata tungkap tunjami uba mla syu ban visit ya ki affiliate colleges bat maka kata kami hak kamsya syu bahkan ni kata ya kan hu amtang ya kan hu kama ban ya kajo amtang ru ki affiliate colleges ro de but abangi pai ya ka isu jong ki apok ka kampas pok ka sau konro jong kan hu kalong ba khimla ban marmot ya ki surok abangi cak ratai se da pila ban suyai lang ba ka ganti ban lech ka sa jong UVC pila ban i ka surok ka ba ande da ka bagi prasam la jong ki yai class ki ban class man ka si ka surok ka jak ratai but ya ki maintenance ya ki hostel ba umla ban pembiang dok mta menne kumbala ki penkiu ya ka ba hostel dok mta menne kam i ka weiro kata ka hostel da ka de jong ki UG ne ki PG ne jong ki kena PhD ne te kata hi ka we ka ba pelengok engi bat kunjuk ro bat ya ki pincing pembiang ki bos wan shaw on ya ki kena ki ba sa syabar te bat ya ki health facilities sebangi iba ki staff ki duna ba ki jun kam jeng kena semla pulih ki basa hostel dan ki por ba ki kerja ka kes ke ba sten sinya ki hab ban ki pra samla ki basa ki hab ban lecha ke bar ka kampas ban yo ka jing semar ba biang mar pulih kan ni kalong ka jing ko ka trikam jeng ka health center ba ka jing pending ki file support ka office jong